Sanibonani bafowethu, ngiphinde ngabuya nenye update la about iMadlanga Commission. So namhlanje iMadlanga Commission ibifocuse kakhulu kuma WhatsApp messages atholakale kubaba okade aziwa ngokuthi uJothani Msebi. And uzokhumbula ukuthi babheka ama messages omuntu ongasekho emhlabeni. Ubaba uMsibi washona after ukugula nje isikhashana. Then omunye umuntu uzozibuza ukuthi ungena kanjani uMsibi lapho because akalona iphoyisa. uMsibi ungena ngokuthi iMadlanga Commission ibiphenya uSergeant Fani Nkosi, and bantu mabemphenya ila kuvela khona amagama abanye abantu afana naye ubaba uMsibi. So uthema eseshona ke kwabonakala ukuthi every time kukhulunywa ngofani Nkosi negama lika Msibi liyavela. So because akasekho emhlabeni iMadlanga Commission ibese yahamba yothatha amafoni akhe kwabese kuthathwa information lapha ngaphakathi, lento ekuthiwa i-forensics, bathatha information lapha ngaphakathi. So namhlanje iMadlanga Commission ibibheka ke ukuthi ithini le information abayitholile lapha ngaphakathi, and abantu abaningi bashaqekile ke ukuthi i-country yethu kanti ingene kangaka ebugebengwini, and kuyabonakala ukuthi igebengu eSouth Africa zi-powerful kakhulu uma unabantu abafana nobaba uMsibi abacontrola almost amaphoyisa amaningi kakhulu kanye nezinye izinto nje ezenzakalayo eSouth Africa. Abamaziyo kuba uMsibi uzokhumbula ukuthi even ngesikhathi sese kwi-association yamateksi wayevele eyaziwa njengendoda edangerous, kodwa kuyindoda ephinde ithande ukuthula. Abanye bamazi ngomuntu othanda ukuthula nokuthi kube khona uxolo phakathi, but amanye report akhuluma ukuthi wayeyindoda edla umlilo vele. So namhlanje bekubhekwa yena ke because uKet Matlala decide ukuthi acela i-postponement ukuthi akuhambe olungisa ezinye izinto. Njengoba ngishilo izolo ukuthi ama-documents abamnike wona uMatlala maningi kakhulu, so akakwazi ukuthi awabheke because it was 2,000 pages. So you can imagine ukuqeda ama-2,000 pages ngesikhathi esincane. So because of leyo nto le kwavuleka ispace ke sokuthi bangahlala ekhaya oMadlanga but bekwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi. So kungena khona ke ubaba uMsibi la, but akahambi yedwa. Namhlanje bekubhekwa amagama njengoSteve Motsomi, uKatiso Molefe, uzomkhumbula uMolefe, kanye naye uSergeant Fani Nkosi lo okade eyiphoyisa emaphoyiseni. Into interesting lana ukuthi lamadoda bewaplana ini. iMadlanga Commission zokhumbula ukuthi ayibheki ukuthi ubaba uMsibi ubulala abantu abangakhi, unamabhizinisi amangaphi, but babheka ukuthi ubudlelwana kade nabo namaphoyisa bumosha kuphi, because kuyabonakala ukuthi bese behamba einyaweni zamaphoyisa amakhulu, not even amaphoyisa njengofana Nkosi ukuthi ayaqualify ukudila naleyo information, but bazithola sebekuleyo information. So kwiMadlanga Commission kuvelile namhlanje ukuthi icase eyokuqala nje ethusayo ukuthi uFani Nkosi usebenzise igama lamaphoyisa aseSouth Africa ngokupretenda ukuthi ahambe aye kwi-country ekuthiwa kuse-Czech Republic. Mabefika laphana bacela i-technology. Uzokhumbula ukuthi ama-countries esinawo la emhlabeni anamandla endaweni ezahlukene. Umzekelo kunama-countries aprovida ama-app or ama-software okuprotecta imali emabhenki. Uyabona nje imali yakwa-Capitec, imali yakwa-Standard Bank nakwa-FNB iprotectwa ngama-app athile, because if ayibe protected le mali kusho ukuthi umuntu owazi lezi zinto angakwazi ukuthi avela download le mali ebhenki lakhe kuvele kushintshe kuthiwa une-1 million ule or unaleyo mali leyo. So ama-countries athile bayahamba bayothenga lawo ma-software ngaphandle ukuthi bekwazi ukuvikeleka kuma-cyber crime kule yigebengu eziyifundele leya nto leyana. So nofani Nkosi-ke bebenza into enjalo, bahamba baya laphana bathi bona bapretenda as if bathunywe u-South African Police Service ukuthi badinga ama-device ekuthiwa ngama-grabber. Ama-grabber ke singathi ilama device apretenda, i-device yokupretenda kahle kahle umshini nje owuphathayo la uhamba khona. Angikwenzele nje example, sithi mhlambe sise meetingini, mhlambe i-conference yaleyo political party, singene thina ezamaphoyisa senze ngathi siyapretenda siphethe lama-grabber. Masingena lapha ngaphakathi sifuna umuntu othile, sitshele ukuthi lesigebengu esisifunayo naso sila ngaphakathi kule holo kule meeting yaleyo nhlangano leyo. Masifika laphana thina kulo machine soshaya inamba yaleso sigebengu esisolayo ukuthi le number le kungenze ukuthi inamba yalesigebengu because sike safona ngayo or sayithole efonini kabani bani. Le grabber le izositshela ukuthi lo muntu ukhona la kulamafoni awu-1000, if kunabantu abawu-1000 or 2000, izokwazi le grabber ukuseparata
ifoni ize iyithole le foni esiyifunayo ithi nansi, then sizokwazi-ke manje ukuthi njengoba sejojeni uhleli kula row engale thina sihleli ngapha, or mhlawumbe izosho ukuthi isondela kangakanani kulowo muntu ukuze ikwazi ukudownloada i-information yakhe ekuleya phone iyilethe ngapha kini. So ngaphandle kokuthi nize nidibane naloya muntu, iyazidownloadela yona i-information le grabber. That's why ibizothi grabber, because ugrab ukubamba, so ibambe i-information ne-network yaloya muntu iyiletha la kuwe yonke lento. Njengoba ukwazi ukudownloada ingoma from Spotify izifike efonini yakho, kanjalo nale yanti download information from enye ifoni ifake la kuyo. So ufana inkosi into abayenza bahamba baya kule company ekuthiwa i-Vaces igama layo lapha eCzech Republic, i-company nje e-Europe. Mabefika laphana bafike bapretenda as if bathunywe ile genge yabo oDumisane Khumalo, because ibona abaneziqu zokuphatha leya machine leyana, not abanye abantu abanjengofana inkosi. So bafika laphana bathi bathunywa amaphoyisa, but abazokwazi ukuvele beyithenge lento le. Bafuna ukuthi le company ize eSouth Africa izobabonisa ukuthi isebenza kanjani le device, ukushuthi lento ekuthiwa ama-demonstration. So mabefika le company badibana vele eSandton kwihotela, yafika le company yababonisa ukuthi isebenza kanje lento le. So kuthi ufana inkosi kanye nobaba uMsibi bebeyenza lento ukuze bethengisele omunye umuntu. So bapretend as if ifunwa ngamaphoyisa aseSouth Africa, and amaphoyisa aseSouth Africa amakhulu athume bona ukuthi mabaye bayosecurisha le deal for bona. So kusho ukuthi bebezothi mabeyithola le deal, then bese iyathunyelwa iyothengiswa eSwaziland kulo muntu okumele ayithenge eSwaziland. That means inhloso yayo beyizoba seSwaziland. And personally, this is just opinion yami, angibelieve ukuthi bebezoyindlulisa yonke leya information. I'm sure ikhona imishini kade bezoyigcina ngakubo ezobasebenzela ka-advantage yabo, especially kwizitha zabo ekuthenini nabo babe ne-grabber yabo, because imishini different leyana eminingi. So mhlawumbe ke sithi nje bezothenga ama-grabber awu-20, I'm sure bebezothenga 21 beshiye eziwu-2 or 1 kubo, then eziwu-20 zihambe ziye eSwaziland kuze nabo basale la South Africa be-powerful, because egcineni labantu babelieve kwi-power, babelieve ekuthenini kumele behlale bengali. So kuze uhlale kwi-power kumele ukwazi ukungena efonini yomuntu ngaphandle kwemvume yakhe, so that uzokwazi ukuthi ukhuluma ngani nezitha zakho, uhlale ungaphambili kuzo, because le grab izokwenzela ukuthi ikuthathele information masinyane ikulethele yona kwi-NM. Now I'm sure abantu abaningi bangayijabulela i-device enjengalena ezandleni zabo. So because of leyo nto leyo kukhona lento ekuthiwa iSwazi deal ekade ivele laphana. Le Swazi deal ibizwa ngaloko because le grabber ibi securishela ukuthi mayiyothengiswa eSwaziland. That's why kuze kuthiwa iSwazi deal. Now laphana ukuthiwa kunomfo ekuthiwa uSean Jacobs, kusho ukuthi makubhekwa ifoni kaSergeant Fani Nkosi kutholakala ukuthi kunomuntu osavwe njengokuthi unguSean Jacobs, and kuthiwa uyiphone expert. That means uyena owazi ngcono amafoni than abantu abaningi, and uke wavela esebuza ukuthi ngabe i-deal ise on na. That means uye kade interested kakhulu ekuthenini le deal mayibe on. Then uNkosi wathatha leyo message kaSean Jacobs wayitransfera to ifoni, wayiforwarda to ifoni kaMsibi. uMsibi wabese uyaphendula uSean Jacobs through uFani Nkosi wathi ise on i-deal, but kumele beze bezosibonisa lento ade ngichaza ukuthi babese bayadibana ke kuphi ehotela lapha eSandton, so that labantu belontuze bekwazi ukudemonstrate lento yabo. Now izinsolo ezifike zilimaze kakhulu uFani Nkosi is that kutholakala ukuthi wahamba ke because lama document afuna istamp samaphoyisa ukuze bekwazi ukuthi bebelieve ke kuleya company abadila nayo. So kusho wabese ke uthola istamp samaphoyisa washaya laphana ukusho ukuthi fraud leyo, because uqamba amanga. So washaya istamp ukuze le company imbelieve ukuthi vele bangamaphoyisa ase South Africa. But esingakwazi kahle ukuthi ngabe le company ibi aware ukuthi iyaskenywa or ihambe yaba aware ukuthi iyaskenywa, or yona yabelieve nje ekuthenini cha badila ne-government yase South Africa, not abantu abathile. So yonke le information lena uyabona ukuthi bebefuna ukuba ngaphezulu kwigame yabo, because iMadlanga Commission iyakuveza ukuthi ubaba uMsibi usolwa ngemember yecartel. Nami kuwo bonke abantu abake bavela before kukhane ngibelieve manje ukuthi if there's someone obelonga kulento ekuthiwa i-Big Five, kumele ukuthi ubaba uMsibi ukhona laphana, because kuyabonakala ukuthi wonke umuntu bekaguqa lapha kuye. Kuvela amagama oFeroz Khan ukuthi nabo bebashona. Uyayimagina nje abantu abakhulu abakwa crime intelligence beyokhothamela abantu aba-own ama-taxi. So kuyabonakala ukuthi ipower ibingalingani, because siye silindele ukuthi umuntu waka crime intelligence no
nokho uyena okumele abe ngaphezulu because of izinto abanikwe zona ugovernment ukuthi basebenze nazo ukudila nabantu abaphuma endleleni. But in this case kubonakala ukuthi ubaba uMsibi uyena the president, then lamadoda akhothama ngaphansi kwakhe wonke. Enye into engiyibone ukuthi i-demonstrator ipower kababa uMsibi ukuthi uzokhumbula ukuthi ubhuti ekuthiwa uMazothi lo wayenika i-EFF imali ukuthi ikwazi ukuregister as a political party. Unekhampani ekuthiwa iCanelix, udibane no Feroz Khan kuyo, uMazothi kanye noKhan noMohammed Said kuleya khampani. So le khampani yalahlekelwa isitoko sama-cigarette sogwayi, and kunomfo laphana osebenzela le khampani ekuthiwa uKylie Phillips. uKylie Phillips ubhalela ubaba uMsibi ukuthi mfowethu ngilahlekelwe isitoko sami, because uMsibi uconnected underground waze zonke izigebengu ezikhona. Kusho ukuthi ubese wenza ama-call kwathola ukuthi le zigebengu seziyaxolisa ke manje zibuyisa yonke lento zithi ziyaxolisa bezingazi ukuthi i-product kaMsibi. So uyabona ukuthi ubaba uMsibi labe kaphinda a-acte as umuntu oyifixa, like if unenkinga uya kuye uyakwazi ukuthi usheshe ulungele. And I think in a way if uyabheka ama-politician akade eya kubaba uMsibi kuyavela ukuthi indlela anesibindi ngayo awasabi ukubulawa, awasabi ukwenzana, ayihambela nje carelessly in public, but benza ama-comment owabona ukuthi angabenza bebulawe but abasabi. That means kuyabonakala ukuthi they knew ukuthi abantu abazana nabo ba too connected, they know ukuthi kwenzakala noma kuphi la kukhona khona. So iyasibonisa lento ukuthi if abantu abanjengo Mazothi nobantu bamacela usizo kuMsibi kuyabonakala ukuthi indoda ekade connected ngempela le, because uMsibi was just a fixer, not just umuntu ordinary nje kuphela. Now into ekumele siyibuze yona la ukuthi kwenziwa yini ikhampani enkulu njengoCanelix eranwa ngabantu abaziwa ukuthi banemali futhi ba-powerful, uma belahlekelwa isitoko sabo bengayi emaphoyiseni but decide ukuthi bayocela i-owner yamateksi ukuthi makube yiyo ebancedayo ukuthi bathole isitoko sabo back than ukuthi baye emaphoyiseni. Because if ikhampani uGeneral Khan unama-shares kuyo, it means bekumele ngabe the first part abayireportayo bareporta to amaphoyisa than ukuthi beyoreporta kulontuza ku-taxi boss. Leyo nto le yakubonisa ukuthi ipower la ibingalingani. uMsibi bekanepower enkulu kakhulu from judging nje ekuthenini ubani abareporta kuye yonke lento le. Now enye into about uMsibi evelile wazi indaba yethenda yaseKuruleni. Kuthiwa ngo-2023 babe-discussa ithenda between indoda eyaziwa ngokuthi uZenxumalo, le uMalema kade ebuzwa ngayo ukuthi ithini into yakhe noZenxumalo. So kuthiwa uMsibi la bebe-discussa ithenda engakaphumi nokuphuma, engaka-advertiswa. So lena iphathi bayiveze because umbuzo uthi umuntu osemateksini wazi kanjani ukuthi kuzophuma ithenda ngelanga elithile kodwa ingakavele nokuvela leyo thenda le. And kuthiwa uMsibi wayesevele ikhethile le thenda ukuthi izonikwa ikhampani ekuthiwa iCamrock. So umbuzo uthi uyithathe information yokuthi kuzovela ithenda ngelanga elithile le thenda kumele iye endaweni ethile, of which iyaxoxisa. Now i-question yethu iyaphenduleka la because kuphinde kwavela iphathi about uImogen Mushazi. uMashazi ke kuthiwa ngalesa sikhathi wayeyimanager yakamasipala waseGoli, and njobe eyimanager kuyabonakala ukuthi because baphethe ama-chat kababa uMsibi kuyabonakala ukuthi ngalesa sikhathi babencokola naba bantu. So kusho ukuthi le information yale tender uyithole through lo sisi lo. So lento ihamba kanjena, kusho ukuthi uqala uMsibi kuze abaphathi bakamasipala waseKuruleni bese kuza uZenxumalo then kulandela ithenda. So uyabona ukuthi lento le bekuyi-chain nje enkulu and the more athole information it means good the more eba powerful, good the more enyuka eyaphezulu kakhulu ubaba uMsibi. Enye into interesting is that imadlanga ikuvezile ukuthi between 16 to 18 May 2023 uMsibi noMotsomi bahamba baya e-Europe eGermany, la bafike bakhuluma nekhampani ekuthiwa iThermostyle. Uma bekhuluma nale khampani bakhuluma njengabantu abathunywe yi-government yala eSouth Africa, and because the company deala nama-government vele because izinto eziprovidayo akumelanga ziwele ezandleni zanoma ngibani. So kudingeka i-paperwork eningi ney'tifiketi ey'ningi ekumele uziprove ukuthi wena ungumuntu kahle kahle oqualifyayo ukuthi bangadila nawe, because i-information abayiphethe ibucayi kakhulu. So laphana ababefuna into ezingamajema. So okungacaci kahle ukuthi la majema ababewafuna bawafunela imaphi, bawafunela ini, because amajema are different.
ikhona ijema esetshenziswa ngikwenze example njengo-Donald Trump. uDonald Trump uma ehamba uzonothisa ukuthi akahambi ngemoto eyi-1, ziba yiningi iy'moto zakhe, and kula motorcade yakhe or la convoy ahamba ngayo Donald Trump ikhona imoto emnyama lapho. I know zimnyama zonke but ikhona lena ama-Ariel amaningi. Leya moto leyana ibizwa ukuthi ijema kwayona because uma uDonald Trump ehamba le moto izama ukuvala ama-signal amabhomu ukuthi if ufuna mhlawumbe usebenzisa bathi into amabhazuka, la nto isebenzisa infrared to lock kwimoto. Kuyibone mos emamuvini ibhomu like ilokhe kwi-target noma i-aeroplane imuva ithi nebhomu ijika nayithi. Leya moto izama ukupreventa ama-attack kanjalo kuDonald Trump. So if uphethe lamabhomu alokhayo, it means le bhomu ngeke ikwazi ukuyoshaya le moto yabe kuthiwa i-beast. Instead izovela ithatha i-direction engekho because iluziswa i-signal ile jema ehamba laphana. So ngizama ukubonisa nje ukuthi amajema awafana different. Futhi nala South Africa I'm sure kwanotice ukuthi igebengu isenza amajema. Uyakwazi ukuthi ungene emotweni uthi uyikhiya kanti balonto bayijemile imoto yakho ukuthi ingakhiyi, wena isho ukuthi ikhiyile kanti ayikhiyanga. Mabengena emotweni yakho baphatha, ngizoyifaka nje isithombe sejema la, baphatha la jema leyana, mabeqeda bangena emotweni, imoto yakho ine-tracker mos ukuthi lo, but le jema izofika ibulale yonke i-connection imoto yakho ena. Even if imoto yakho ine-Wi-Fi izocima lo Wi-Fi. If ine-tracker, i-tracker yakho nayisebenze ngeso i-tracking company yakho ngeke ibone ukuthi imoto yakho ikuphi. And by the time report ukuthi imoto yakho ayikho, kuzobe ukuthi wena ubonile imoto yakho ukuthi ayikho, not because i-tracker isensile ukuthi kungenzeka ukuthi there's hijacking eyenzakalayo. So i-signal ayiphumi. So i-question ke manje ukuthi lamajema ade bewafuna omsibi bona bazowasebenzisa kuphi? Bawasebenzisa mhlambe for ukuhijack izimoto zemali kuze bezijeme so that amaphoyisa afike kudala ingaphumi sometime information yokuthi bayahijackwa, or bebedila nama-hijackings ey'moto or kanjani. We don't know because okwamanje seyinsolo, and ngihlale ngisho ukuthi i-court ekwazi ukuprova ukuthi umuntu yileyo nto leyo or akayo leyo nto. So ngeke sikwazi ukuthi ubani uyisigebengu, even if sibone ngazuthi siyaziconcludela thina ngokwethu, because isi-avoida la nto yokuthi uzozithola ukuthi manje usuphendula or usubhala ama-statement uyaxolisa because unxolisa igama lomuntu kodwa ungayona i-court. So yonke lento le iyabonakalisa ukuthi i-South Africa idinga abaholi abane-backbone, idinga abaholi abazobona ukuthi if siyayiyeka i-South Africa iqhubeke kanje, kusho ukuthi sizofana namanye ama-countries. Because if ungayobheka ko-Zimbabwe, ko-Mozambique, ko-Angola, ko-Tanzania, Uganda, you name all these countries, le nto esiyibona la South Africa kubo inkulu kakhulu, to a point yokuthi isifike yanormal. Uma ngakubalisela nje ngeZimbabwe iyodwa, le nto yabo baba umsibi leyana eZimbabwe i-rife i-worse kakhulu. Angikhulumi ko-Mexico. Ko-Mexico sekuyaziwa nje ukuthi sometimes amaphoyisa ayakwazi ukunegotiate nama-cartels ney'gebengu ezithengisa ama-drugs ukuze kwenzeke into ethile kwi-country. There was a guy called Pablo Escobar. I-government inegotiate nesigebengu, of which asikwazi ukuthi singavumeli i-South Africa. If I know sometimes yazi i-crime enjengalena kwabanye abantu isanda interesting as if i-movie emnandi, but if uyabheka i-consequences zalento, if ungathatha nje ama-victims kaba umsibi, bonke abantu abalimaza, bonke abantu abasusa endleleni, bonke abantu ababe-affected ngama-decision awathathile, kula uzobona khona ukuthi this is not i-life esiyifunayo as e-South Africa. Sifuna i-life la khona umuntu okwazi ukwenza lezi zinto lezo umuntu oyiphoyisa, not omunye umuntu, because asikwazi ukuba ne-individual ezoba powerful to a point yokuthi wonke umuntu ukhothamela kuyo. That means if ayikuthandi leyo individual uzongeke uphile wena e-South Africa because of leyo nto leyo. And I know ukuthi this is just not i-problem e-unique. In a way, I know i-bad into engizoyikhuluma, but I'm happy ukuthi umuntu omnyama wenza lento lena than umuntu omhlophe, because ibizonyanyisa kakhulu ukuthi, I know ngiyabheda, but ibizonyanyisa kakhulu ukuthi kube lezi ezinye izizwe amaphoyisa ethu akhothama kuzo. So in a way I know iyabheda lento, but at least kube ukuthi abantu bakithi abenza lento le, and I hope ukuthi kuzokwenzeka amaphoyisa adile nabo labantu laba bonke. Uyazi kule case lena bekumele ngabe siba nomthetho othi even if evidence ayikho enough ukuthi kusende ejele, but the fact that udibene nabantu abangolhlobo and uyathinteka ey'ntweni ezithile noma singena i-evidence enough, kumele kodwa usafarishe, because abantu abanjengofana inkosi, abantu abanjengoba umsibi babe powerful, abantu abenze yonke lento le igcine ingale ndlela eyiyo,
abantu abangadeserve ukuba bengamaphoyisa but bazigcina sebengamaphoyisa. But makume lana kwamanje bafowethu, sawuphinde siqhubeke kusasa nenye update.